Libreng hepatitis screening at awareness drive ing dinakaning Rotary Club of Dolores at ning JBL MGH Ambulatory Surgical and Multi-Specialty Center. Ay ning balita ng Patricia Mama. Penny muna nening Rotary Club of Dolores, kaya duwangan ing Jose B. Lingad Memorial General Hospital Ambulatory Surgical and Multi-Specialty Center with bagong urgent care and ambulatory services ing meto nga libreng hepatitis screening at awareness drive inyang August 28 king Barangay San Vicente, Santo Tomas. Niyang pang serbisyong medikal dina Dr. Emerita Danak, chairperson ing Amanuang Medical Facility, kaya duwangan dina Dr. Marivic Garcia at Dr. Alexa Galang. Pemunto ka na naman ning medical technologist ay Janice Sambo ing pamangwang daya. Iba't kareng benepisyaryong menibatan pa kareng niyayaluang balen king kapata distrito ning Pampanga. Bilang parte ng kampanya para king mas malawak a kebaluan, meto nga health talk ing penimuna ng Dr. Riza Bondok, meto nga gastroenterologist, dikil king hepatitis B at reng paralan bang Alicia Nieti. Peki bata na naman ng Rotary Club of Dolores, panimuna ng President Albert Lacanlale, reng testing kits at aliwa pang gastos para king aktibidad. Kawani king libreng check-up, tinanggap la naman reng residenting raffle prize, food packs at pong hygiene kits. Tinagon king aktibidad dina immediate past President Maureen Gueco at past Presidents Gon Keyeng at Yuli Galang bilang suporta. Samantala, pesinayan mo naman inyang gatpanapo na ita ing learning session para kareng healthcare workers iba't king San Simon, Santo Tomas, Minali ng pong apalit. Peni mo na iting Dr. Garcia, bang pasik na nga ning kebaluan na rin barangay health workers at RHU o Rural Health Unit staff bilang mumunang depensa ning komunidad laban king sakit. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.